Pak Tu Beni Titian Lunas Mangde ke Jawa Tengah. Pak Tu Beni Mangde ke Jawa Tengah. Ampura dahat nggih. Ampura dahat niki Titian Lunas metangi jebos niki nggih. Duaning makeh niki bebaktan. Durus pendek rika makin nggih. Niki maju canang nggih. Terus maju. Maju gegalohan maju. Nggih. Durus ngeranjing. Tapakan dak sinuyas. Elingan dua baris nggih. Titian Lunas seksi perlengkapan upakara lanang petang diri. Sarang Pak Yuda manda siaga inggian ngambil malibos sane jagi medana-dana. Seksi perlengkapan lanang petang diri sarang Pak Yuda ketua koordinator. Manda siaga inggian sane kepicer ring warga malibos. Ring warga manda siaga inggian Canang Sari. Inggih, sampun durus semakin memargi. Alon-alon muru dak sino. Nggih, ping 3.
Yening sampun ping 3 titiang nunas sanai makdo asap canang rantasan nike ring sisi kau taler gegaloan ide betara trikayangan ring candi bentar majang kelon nggih ide betara trikayangan taler pertimo niko majang kelon nyaksi minokadi pedana-dana malija bos majang kelon rike tiosan ring diko ring sisi kau dumun nggih majang kangin. Stop rekamatan tu Haji. Ida Batara majang kelot makin. Nggih, majang kelot Ida Batara. Ah niki menang Riki. Titiang Nunas mangku pusah talar jero menesa. Titiang Nunas mana bunggah ke pedanan makin memicu pedana-dana. Titiang Nunas alit-alit durus sarah meriki Nunas pedanan ring ide Batara niki. Alit-alit durus meriki. Meriki. Ring ajang balai pedanan meriki. Ring ajang balai pedanan. Tangi. Alit meriki. Ki alit meriki. Anak-anak nggih anak-anak. Niki gisiran jebos niki. Bahaya niki, caru niki. Titiang Nunas tenaga gisiran jebos niki. Bahaya niki. Jantos bos. Bahaya niki. Sanggah niki. Nggih, 1, 2, 3. Nggih, durus. Alon-alon mangko alon-alon, mangdo 3 kali. Malih, nggih, durus. Kelentingan rewentan mangko. 5.000-an durus. Nggih, durus sambil. Alit-alit durus sambil. Niko ten harus belanyanan nggih, genahan diko. Genahan ring griyo benjang niko utawi ring griyo. Sampunan telasan beras. Tu Haji. Beras sampunan telasan. Sampunan Pijang beras sampunan. Serang jinah sampunan telasan. Mando picangnya melibos ke perwakilan. Sampunan telasan mangku. Nggih. Sampunan telasan nggih. Nggih, malih pisan kocak. Sampunan telasan mangku. Jinah malih pisan kocak. Melibosnya picang ring kene. Sampunan telasan mangku. Nggih, sampun. Stop dumun tu Haji Suryo. Mangkin ide Batara jadi kepacang melinggih. Malih jebos lanturan malih pedanan. Nggih, genahan dumun. Genahan dumun niko makin. Makin durus Ratu Haji. Durus makin linggian ide Batara ring payogan soang-soang. Midar dumun muroda sino ring jeroan. Wau ralis menjebos melinggih ring payogan pada ide Batara soang-soang. Durus ngeranjing. Malih jebos lanturan malih Haji. Nggih, alit-alit menang dumun. Minggir malih jebos wentan malih. Wentan malih jebos. Nggih, ide Batara melinggih mungkin. Pang idang linggihan dumun. Nggih. Duduk anak-anak duduk lu. Biar nggih. Nggih. Mangkin mun Kak, mangkin mun Kak. Angge, sana mangkin munggah ring jandra jangan duwe nggih. Mangkin. Alon-alon niki duaning genah kosek. Alon-alon nggih. Titiang Nunas iki petugas memargi nyen. Tetet kenen nggih. Kene anggota nggih. Ibu-ibu menang.
Anggotaan sana kenten nggih. Ah nggih. Nggih, jandos dulu jandos sabar. Mangkin sane munut perlingan linggih Hida Betara tuna sitiang manda ngadeg rika ring ajeng panggungan nggih. Majeng kauh nggih. Sareng sami Pependetan di Nunas perlingan Jawa linggih Tengah Hida bos nggih. Betara ngajak ngadeg Pependetan. majeng kauh nggih. Nggih. Piranti Pependetan gagaluhan di tuna Jawa Tengah. sitiang mangdo ledang meider. Sri Sadana Ratu Nini ngadag riko taler nggih. Sane tiosan wau raris meider nggih. Istri-istri melinggih nggih. Melibos pendan petugas melibos perlengkapan perkara sanding mengedarkan kendan napi dan Mewali di tiang matur yang kerama sarang sami mandoledang Dua kayangan Melinggi tiga sarang tuna sami sitiang nggih. mandoledang megenah riko Paling nggih jebol sami boleh sisi pice kangin, ring pada ajeng. danan melinggih sarang sami mandol trepti. Nggih, durus tulup melinggah. Kalau istri-istri sami mangda sayaga canang sari nggih, canang sari sayagang dumun sampun ngambal canang sari ring ajang leres melinggih ring ajang sane sampun maktel canang sari. Ida Betara jagi membica pedana danan. Lurus. Alon margi nggih. anak-anak di depan, ibu-ibu di belakang. Nggih. Tu Haji sambunan dumun margian pedanan-danan sedurung perlintapaan linggih Hida Betara melinggih ring soang-soang pelinggih. Nggih Tu Haji, dulu hari persiapan gitu Haji. Niki nak ibu-ibu nih melinggih nih bapak-bapak sarang mata canang sari. Yang dan melinggih sapunang bicang perdana danan tuh melinggih sarang sami istri melinggih manda sutrepti canang sari genahang ring pabahan atau wisiwo dwarong ya suun nika canang sari duwe mulai jepos potice perdana danan melinggih manda trepti. Rem belakang, tolong bos mata beras malih. Sampun durus memargi mungkin alon-alon.
Sarang sami niki nggih sisi di tiang lunas melinggih sampunan ngadeg. Sana ngadeg nenten kepice pedana danan. Lurus melinggih. Canang sari genahang ring siwo dwaro duwe. Age malih jebos ritat kalau sampun puput ping 3 maider sane munut tapakan dak sinolinggih nika sampun medaging merah. Ritat kalau sampun ping 3 durus jujur pelinggih suang-suang nggih. Duaning tapakan dak sinolinggih nika jaga pacang kaunggahan ring pelinggih suang-suang. Atur guna sitiang majang ring seksi engineering niki. Kalian adat siki-siki niki. Mangga ledang. Kalian adat beliau ampun. Ring peselang nggih. Nggih oper. Kalian adat wau boleh si kenden dangdang serang panci. Panasari baleran. Dan kalian adat. Kalian adat, kalian adat. Kalian adat, kalian adat. Menang durung alir-alir. Panasari tengah periuk aben lalang, kalian adat. Tu Haji selang jebos Tu Haji. Selang jebos Tu Haji. Oh sampun Tu Haji. Sampun nyala niki. Pak Yuda sisi kelot kari wenten begantung nih Pak Yuda. Dari sisi kelot wenten kari begantung. Centong yang anget nih kok. Nggih, sampun yening sampun ping 3 tunas sitiang perlingan linggih kayangan 3. Nggih. Perlingan linggih kayangan 3 ring Balai Agung. Tunas sitiang perlingan linggih Pratimo. Ayaban dumun ring Balai Agung nggih. Ring gedong Balai Agung tunas sitiang ayaban dumun Pratimo duwene. Ini kalian adat, kalian adat. Boyoja ampilan duwene. Pratimo duwene ayaban dumun ring Balai Agung ring gedong Balai Agung nggih. Ring gedong Brahmo. Panasari belodan. Ampuro niki. Nggih, nggih. Du Haji, sampun ados Du Haji. Durung Du Haji, durung kanton Maidar niki. Agi yening sampun ping 3 gagaluhan niki pengasapan ayab-ayaban dumun gagaluhan malih mewali riko malih jebos ring panggungan tunas sitiang sane munut dak sinolinggih nika mewali ke suang-suang pelinggih nggih. Posko induk tunas bos 2000-an malih nggih atau 5000-an. Satu tali dagingin tuh, Pang Wentan Pico Agang niki 2000 kan terus. Pak Tu, benahara, benahara diam. Tak jadi nanti manggil benahara nih tak jadi. Kalau diam baru tak keluarin uang. diam.
Nggih. Yen ing sampun mangkin Anak-anak minggir dulu, anak-anak minggir. Mau panjat pinang nanti. Ya. Ya. Lihat panjat pinang dulu, hati-hati. Saraswati rikor nggih. Ring baler. Ya, mau panjat pinang. Nggih. Puncak kedaton riko nggih ring pojok ring Padmosano nggih. Ratu Ketut Petung. Nggih. Tuna sitiang majang ring dane jero mangku. Dane jero mangku tuna sitiang mendoledang rauh kejeruan jaga pacang iring ditiang ngelingihan niki. Tapaan linggih ida betara ring suang-suang pelinggih. Tuna sitiang dane jero mangku trikayangan kayangan tuna sitiang mendoledang rauh ke jeruan. Cek pecanangan siki nggih, seksi perlengkapan perkara. Pecanangan. Nggih, sane munut ring Gedong Brahmo. Sampun nggih. Tuna sitiang dane jero mangku. Dane jero mangku penyade Riki. Mang doledang munggah Riki ring Gedong Brahmo nggih. Tukak yang mangku, sarangin jebos ngelingihan tukak yang nggih. Dak sino linggih seni sampun ngadag ring ajang-ajang pelinggih nika nggih. Nika ndak sino linggih kita. Gunung Agung. Nika sampun ka mangku, Gunung Agung nggih. Tabuh enak. Nggih, durus ke tabuh tidang lunas. Durung puput nggih, durung puput. Tabuh enak karin nggih. Nggih, puncak kedaton nika. Nggih, jantos dumun Terus, sane tabuh jogedan, tegah kan? niki. Nggih, jantos dumun. Sana wenten riwantil ngadak kena di bos panggihin jak seketabuh. Niki sampun nggih, apit surang sampun. Sira makta ring apit surang, ring pada linggih. Oh nggih. Sampun Tu Haji. Tu Haji Rajen Rayudi. Tu Haji Yudi sampun dados memica Tu Haji. Cek. Tu Haji Yudi durus liang semua driko nggih, makin iki membicu beras iki. Trekti ulasan iki nggih yang membicu beras duaning siki-siki jadi kapitai niki bisa Megarang. Nggih durus tu jana. Margian berasa dulu. Sayang niko. Cek. Melinggih Madu dengan untuk membagi di seluruh tiang kedua perawat takut. Nggih, yang ini itu. Tiang lunas, posko induk, mix sinden itu angkat gitu nggih. Dua nih tiang yang Niko di mix sindennya, tiang lang ring mix sinden iki. Tiang nyelang galah jebos memargi. Duaning niki kantun durung melinggih malih kalih nggih. Jebos manten. Nggih, jadi senani memargi, jadi membicu beras iki suwe jadi. Nggih. Tiang lunas mangga sami poleh nggih, iki angin jajaton. Beras ke genahan ring pulu, ring griya, ring jero soang-soang.
Titiang lunas. Kendana asap ski. Ye durus. Ye. Durus masalah. Melinggi. Nikain melinggi. Sami boleh. Sami boleh niki. Melinggi di bawah melinggi istri ya. Melinggi. Ye durus masalah durus satu. Ye durus atau ayu durus, atau niang durus. Reng persayang ida durus masalah mangda senang warga duene. Warga Wanasari niki mangda ida jakti saking mungkin pica merta. Mangda jakti mungkin susunan di tiang reng kayang. Sami mang pica merta mungkin reng damu ida. Isi. Okay. Mangda saking mangkin di Tianguna susunan sami ring kayangan sewongkon Wanasari niki mangda saking mangkin yakti mepico merto ring damu hido ring Wanasari mangda mangkin saking mangkin mangda macino hido memico ring damu hido ring Wanasari bico merto mangkin. Age, alon-alon sinarang sami. Alon-alon mendengi. Alon-alon. Sami boleh. Sampunan mebot-botan tanda dos, alon-alon nggih. Melinggi. Nggih. Sampun. Nggih. Melinggi sami boleh pica malibos. Melinggi istri. Niki petugas jagi menten pemico. Melinggi. Melinggi mandat sami boleh pica malibos. Nggih. Mangdo antar pemargi duene. Mando sami boleh pican hido betara rikayangan duene. Mando ledangan tunasa titiang melinggih sinarang sami nggih maleja bos wenten sane jaga pacang ngicenen ido dane sinarang sami Nggih durus masalah galih duene nggih durus galah katur ring ido durusan masalah durusan katur ring ido galah masalah durusan mangda senang ida betara mangda senang damu ida mangda talas senang kalar mangda saking mangkin tunasi tiang sihna ida mau pica merta ring damu ida ring Wanasari nggih tunasi tiang sampunan megumplek mangda presido petugas duene micayang beras majang ring ido dane sinarang sami icen dipun margi icen petugas duene margi nggih mangdo sinarang sami boleh pica merta ido betara ring trikayangan sami nggih Bajang ring keramu istri, sane mereal sayang kecalan bros, durus lerah ring posko panitia. Keramu istri sane kecalan bros, durus lerah ring posko panitia. Singai dumun pelendang duwe. Tuaji, kunapi sampun sami boleh pica. dereng roji sisi kau dereng nggih sisi kau dereng nggih reng dane jeremangku lanang istri Trikayangan titiang lunas lanang istri titiang lunas mandar siaga inggian wang supade talar yang pengayah
ring bago perkara titiang siap nunas manda siaga inggian wajib cana wajib tangan taler ganjaran taler arak berem utawi tabuhan manda siaga inggian tabuhan manda siaga inggian Sampunan kejeroan mawali menang dumun Riki nggih. Menang dumun ring Jabo Sisi menang. Nggih, sampun. Riki mantan masalah nggih. Ring Jabo Sisi ki mantan nggih. Titiang lunas majang ring persayang ide. Ring Jabo Sisi mantan. Adan memicu dereng sami. Dereng sami. Adan memicu Kak. Nggih jantas Kak. Mangda sami lu boleh pica wau ya atur ini dah melinggih lu. Ira harga. Terus. Nggih. Ya alon mangda sami boleh pica demun. Nggih. Jantas mun. Sisi kau ampun Kak nggih. Sampun. Sisi dangin dereng Pakde. Sisi dangin dereng. Ya, dangin dereng. Enggak. Sampun sami. Nggih, tidak nunas melaksanakan juru tabuh. Juru tabuh melaksanakan. Nggih, majang ring persayang ide, tapakan ide. Ring sangyang dedari kala ring pengiring ide, riantukan ide betara sampun melinggih ring kayangan, ring luhur. Riantukan sampun puput memica ledang atu melinggih mali ring kayangan, ring luhur suang-suang suksemo. Ledang atu melinggih ring suang-suang kayangan ide. Manda ledang iringan ide sunam mali melinggih ring suang-suang. Mada ledang melinggih ring pelinggan ide suang-suang. Manda ledang melinggih ring pelinggan ide suang-suang. Manda ledang melinggih ring pelinggan ide suang-suang. Manda ledang melinggih ring pelinggan ide suang-suang. Nggih. Aturin sikit. Nggih. Mada ledang nggih, durus tutiang. Semua. Aduh ditiang majang ring kerama adat cenderang sami lanang istri agung alit sana durung boleh nunas pica bogo samatra wau durus dibujuk ke perandanan sisi kangin nunas pica bogo samatra suksema. Dinas Sitiang ajeng kaliar mangkin nggih, majang kaliar jebos sane ngambel, majang kaliar nggih. Sampun puput niki karya duwene lurus mangkin. Dan jero mangku picang jebos wang supada jero ini. Nggih, riantukan sampun nggih paletan medana-dana jagi kelanturan inggian Panjat Pinang. Niki Panjat Pinang alit-alit nika demun urus Pak Esa sanding enter.
Pah perbanjar munggah nggih. Nenten dados ngambil undian lebih kan 5 sewang-sewang banjar nggih. Satu banjar boleh 5 undian. Kawitin ditiang saking Banjar Wanasari Baleran. Kadek Juna, Komang Radeva, Kadek Eri, Rama dan Komang Pance Manda Sayaga. Ditiang nuna semeton pecalang petek je bos niki alit-alit duwe nih manda lebih. Ditiang nuna semeton pecalang manda wenten ngerawin beriki. Seksi perlengkapan perkara segahan putih kuning sikinge. Makin dumun, dadosan kawitin nggih, ditiang ulang niki. Diam dulu, diam. Kadek Juna, Komang Radetpa, Kadek Eri, Rama, dan Komang Pance Wanasari Baleran. Sira mana niki? Wanasari Baleran demun punah sading. Kadek Juna kan kadek Juna niki, kadek Juna kan. Kadek Juna, Kadek Juna angkat tangan. Kadek Juna, Radepa, Omar Radepa nggih. Kadek Eri, Kadek Eri, Rama, Panca. Alit-alit niki dados ngambil 5 undian mantan nggih. 5 plastik ke mantan dados ngambil dan dados lebih. Ditiang hitung, Gus, dengerin Bapak Gus. Bapak hitung 1, 2, 3, silakan Bayi. Ya. Ayo tepuk tangan keramot Ditiang sareng sami sempanda semangat dari alit dua ini. Pak Yan, selang ya bos Pak Yan, selang ya bos. Ayo semangat adik-adik, nggih. Tepuk tangan yang meriah niki, nggih, semangat. Terus, nggih, terus. Ayo semangat adik-adik. Boleh diulang, ulang lagi. Ayo Komang, ayo naik. Boleh ngambil 5 Mang, 5 bagi-bagi sama teman-teman nanti Mang. 1, 2, 3. Udah 5 Mang, udah Mang, turun Mang. Bagi-bagi sama teman-teman Mang. Yang dah ikut yang ngambil. Bagi terus. Ampun nggih. Tukar Aris, tukar hadiah di posko panitia. Majang ris semeton Ditiang semeton warga sana dereng. Ampunan bos kosak nggih. Ican galah Riki reng ajeng. Buka. Nggih, Wanasari Tengah mangkin. Kadek Dwi. Maju demun Kadek Dwi. Sira Dek Dwi niki punya tengah. Semeton maju Diko lumun menang. Sana dereng lungsur Bogor. Lingganata. Hei. Durus ranjing di sisi kangin. Lingganata. Rem perandanan sisi kangin. Semeton warga sana dereng lungsur Bogor. Durus ring sisi kangin. Terus Nathan. Damar. Semeton sana dereng lungsur Bogor. Durus perandanan sisi kangin. Udah siap. Perandanan 1, 2, 3 mulai. Ambil 5 hadiah aja, tak boleh lebih. Kondisi Grio ngeranjing ring perandanan sisi Klot. Warga semeton warga durus ring sisi kangin. Sana dereng lungsur Bogor. Sana.
Dana Jeremangku pengingsir Tepuk tangan sareng sami Jurus foto di diang. tenang sisi Klot. Ambil 5, ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi pada teman-teman, bagi. Ini. Lebih tahan aja. Jangan sana. Oh. Tukar yang posko induk, tukar yang posko induk. Jangan mulai dulu. Yang lanjut makin Banjar Wanasari Belodan. Ampun Belodan iki. Komang Ardi, Mang Ardi. Titian Unas, Komang Bagus Trisna Jaya. Panitia Prajuru Diksa, Prajuru Desa, Prajuru Wira Banjar, Aditya. Serati Panitia Sampunan Dumun pamit. Diantukan Wenten Pailen Nyurut Linggi, suksemo. Yang itu sampai 3 nih, 1, 2, 3 mulai. Aduh, jempel sebentar, jempel. Ayo tepuk tangan sama-sama ya. Ambil lagi 4 Gus, 4 Gus, jangan semua 4 aja. 3, lagi 1. Udah turun, lagi sama teman-teman. Bagi sama teman-teman. Selanjutnya niki alit-alit Priuk Manda Sayaga. Hah? Aku manggil Blodan di Priuk maju. Ane busan niki napi. Dia manggil Blodan di Priuk maju di. Makin Blodan nge. Komang Hardi, Bagus Trisna Jaya, Diksa, Wira Aditya. Atur pikeleng di tiang majang ring kramo. 1, 2. Sampunan dumun ngeranjing kejeruan, duaning kosokan riko nggih. 1, 2, 3 mulai. Ayo Sane Dek, ngeranjing silakan, Dek. kejeruan, pecalang stop dumun Ayo, sampunan dimulai. ijen kejeruan. Kosokan riko. Nggih, pecalang mandoledang sayaga riko ring kori. Ambil 5 saja nggih, Ring 5. ngapit lawang duwe. Sampunan ijen kramo ngeranjing. Ijen medal mantan dumun, ijen medal 1, 2, 3, 4. Udah? Seni terakhir, nih adik-adik silakan ke posko induk ya, tukar hadiahnya. Selanjutnya niki adik-adik Abian Lalang, Wenten Radita, Krishna, Rangga, Bayu, Komang Arta. Abian Lalang. Ayo timnya Abian Lalang niki, Radita, Krishna, Rangga, Bayu, Komang Arta. Angge atur pikeleng di tiang majang ring dane jero mangku kayangan pusa. Donasi tiang yening sampun Bah. pupuk. Kita mulai nih, kumpul. Nas Baca Bogor. Ayo, kita mulai. Donasi tiang Mandoledang rauh kejeruan duaning kantun malih 1 palet. 2, 3 mulai. Pemargin karya ring raina sane mangkin. Baik, 2 kesan menit niki Inggian punika jaga pacang ngaturan utawi nyurut linggih Bali. Ayo Dek, semangat Dek. Majang ring sekedabur sampunan dumun pamit. Diantukan Wenten Pailen jagi Nyurut Linggi. Bantu dimpalang ya. Bantu temannya, bantu. Biar tak melorot, bantu Ajar dia. respect, Ayo, Abu, bantu. sampunan dukun pamit. Yeay. Ayo ambil semua, dapat jatah 5. Alon-alon nggih sandal kuwe ya niki. Ayo. Duaning Habiskan Dek, sampun habiskan. Peteng niki. Mawali di tiang semua ambil matur Gus, lagi majang satu ambil ring Gus. anggo Jatah prajuru Abian Lalang desa 5 adat. nggih. Ampun, Sinareng ukur sami sampun ya. donasi tiang Mandoledang Semua niki alit sareng ring sami. Japo Tengah. Silandurkan Duaning dulu. jaga pacang iring di tiang nitenen. Tukar makin. Hadiah dua ini di posko Indo. Tapi ya boleh nih nomor undiannya nggih. Kembali di tiang Semua matur sami. prajuru Desa Adat Wanosari Lanang Mandoledang rauh ke Jawa Tengah.
Atur ditiang majang ring sekogong. Banjar Priukti ditiang nunas sampunang dumun mepamit. Malipisan ditiang matur majang ring sekogong. Banjar Priukti sampunang dumun mepamit. Atur pikiling titiang majang ring jero keliha adat 5 Banjar Desa Wanosari tunas titiang mandoledang rauh ke Jawa Tengah duaning ngiring titiang nitenen jaga pacang nyurut linggih Bali duene punika taler majang ring prawartaka karya atur pikiling titiang menawi Kak Dina kantun ring kayangan tunas titiang mendoledang rauh ngeranjing ke Jawa Tengah punika taler mewali titiang matur anggo kelihan adat 5 Banjar ring desa adat Wanosari mandoledang rauh ke Jeruan jero kelihan adat 5 Banjar sapunika taler majang ring dane jero mangku kayangan 3 tunas titiang mandoledang rauh ke Jawa Tengah punika taler majang ring dane jero mangku Sri Jati dalam bulakan punika taler menawi wenten ring kantun ring kayangan mandoledang rauh ke Jawa Tengah dane jero mangku Tri Kayangan dalam Priukti punika taler dalam abian lalang tunas titiang mandoledang rauh ke Jawa Tengah Mekal Pecalang tunas titiang mandoledang taler rauh ring Jawa Tengah punika taler anggo prawartaka karya tunas titiang mandoledang wenten nyarengin nyaksi minokadi ring titiang niki nyurut linggih Bali duene ngerincikan parindekan karya niki karya agung ngentag linggih Musaba Desa punika taler taur balik sumpah agung jangan canjagi sane katitenen ring Desa adat Wanosari ngelanturan minokadi pemarginyane tunas titiang prawartaka karya mangdo nyarengin yuriki nyurut linggih Bali duene ngelandur titiang nunas ingyan prajuru Sinoman Wanasari Tengah Wanasari Belodan Banjar Abian Lalang Priukti ingyan ngelungsur ulam-ulam sane katur wau titiang nunas mangda kelungsur taler yang seksi penangkapan perkara sane-sane cien patut kelungsur ulam penika anda seksi penangkapan perkara lanang titian nas ngaturin taler baga perkara baga perayangan aturin jebos prajuru Banjar Sinoman Suang-Suang ring Jerwan Sinoman prajuru Banjar Wanasari Tengah sarang Wanasari Baleran ring Jawa Tengah Banjar Abian Lalang ring Jawa Sisi Banjar Baleran Tuaji malipisan selang titiang tunas titiang
Manggala Prawartaka Karya Tunas Sitiang Mandoledang Rauh Kejeruan Duaning Jaga Pacang Ngiring Titiang Ngemargian Inggian Nyurut Ringgih Bali Duene. Oh iki sampun. Punika taler majang ring dane jero mangku trikayangan dalam priukti dalam abian lalang dalam bulakan punika taler Tri Pemangku Taman Sri Jati Mandoledang Rauh Kejeruan. Anggi nawagan muwali di tiang matur ring radu dedane sane durung lunas pice boga samatra durus jumujuk ke perandanan sisi kangin kayangan duwene lunas pice boga samatra sedurung melungsur mapamit suksema. Tunas Sitiang sane wenten mekol gong Mandoledang Rauh Meriki Sikinge. Kesenian nggih. Bago kesenian Tunas Sitiang Mandoledang Rauh Kejeruan Siki. Punika taler perlengkapan upakara siki nggih. Perlengkapan upakara malih siki. Durus waking walinin jebos niki Mangdo Presido kemargian parindikan nyurut linggih Bali niki. Sebetulnya bendahara sikinge. Sebetulnya bendahara niki Mangda wonten wakil nggih bendahara saking desa adat nikain. Oh nggih Pak Dek. Panggelis Pak Dek. Pilih dokumentasi langsung. Sabo desa. Tu Haji, sabo desa minap wenten kantun riki. Durus siki waline jebos siki dumun nggih. Mando Presido memargi niki.
Lagi hatur bekeling ditiang majang ring Pak Sintia mandor ledang rauh ke posko induk ditunggu sarang Ratu Biang. Suksumo. Atur pikiling titiang menawi wenten kramo adat abian lalang lanang tunas titiang menoledang rauh kejeruan ring Jawa Tengah duaning jaga pacang iring titiang ngelungsur gayah duene sane munggah ring pengusaban prajuru adat lanang abian lalang tunas titiang menoledang rauh kejeruan ngelungsur gayah ring bale pengusaban.
Tunas sitiang majang ring banyar adat Sinoman soang-soang sane poleh wau nyinomin ring soang-soang pailen lanang tunas sitiang yening wenten taru caru niko dados luaran caru duwene nggih punika taler dados lungsur dumun ulam-ulam nyane ring upakara sane tiosan sampunan dumun benyang nyen malih lungsur nggih. Banyar Kasinoman sane poleh ring pelantaran kebo tunas titiang belulang caru duwene pupulan pelantaran angso punika taler pelantaran kambing tunas titiang mangdoledang pupulan dumun duaning niko jago pacang ke pendem malih. Tunas sitiang sane poleh ngamongan mekarya pelantaran kebo Yos Brano. Inggihan punika priukti nggih. Priukti nika jaga pacang tunas sitiang ambil jebos belulang nyane punika taler aris kependem. Sane poleh amongan kambing taler nggih. Kambing belulang nyane ambil punika taler sane poleh amongan angso. Angso pelantaran kekalih tunas sitiang taler padah ambil lulangnya nih malih jebos tenaga sarang sami tunas titiang niki malih lubangin riki kedek nggih ring jabo tengah niki jaga pacang mendem minakadi lantaran duwene nika. Tunas kadir dia lagi kucit lep juk jebos sosolan lagi kucit.
Nggih pinagih nawak titiang majang ring dane jero mangku sinareng sami riwo sampun puput wau ngelungsur ngenyurut linggih Bali tunas titiang mangken ledangan rauh malih ke nyujur ring perantanan duwe rika sampun kasayaga picobogo amatra duwene. Nggih susemo. Punika taler atur pikeleng titiang majang ring seksi pebat sinareng sami duaning jaga pacang maturan tunasi tiang ledangang mangkin sampun dados rauh kejeruan duaning sampun ke sayagang riki parindekan jaga pacang sarana pemuspan duwene. Nggih susemo. Atur pikeleng titiang majang ring kramo adat abian lalang tunas titiang mangkin ayah duwene mersihin merisik riki ring kayangan ring Jawa Tengah riwau puput sampun ngaturan pengusaban nggih niki pengelisan lungsuran niki dados sampun ambil.
Mewali titiang matur nggih majang ring Banjar Adat Sinoman tunas titiang sampunan nen dumun ngewuk Banten Ayaban sane wenten ring pengupengan Banten Pemelaspas sami sampunan dumun lungsur nika tunas titiang bersihin resein ayab-ayaban manten nggih ayab-ayaban nika sekadi Prayascita Pabyokala nika dados bersihin dumun ring balik pemujan nika dados sampun bersihin alat-alat punuhan pupulan dadosan siki keranjang dados raris genahan riki ring Jawa Tengah Bakti Wangi sane munggah nika wantah gayah guling ulam nika manten lungsur dumun pangten keni ulet kenten niki tujuannya sampun nika Bakti Wangi nika bangyang nika dumun duaning kantun malih pitung rahina niki pemargin karya duwene ngelantur ngaturan Bakti Wangi Penganyaran punika taler nggih mewali titiang ngelantur duaning galah kantun malih pitung rahina jaga pacang ngaturan Bakti Penganyaran punika taler ring tanggal 19 wau kewentenan upakara Bakti Wangi penyenukan penyineban dika bangyang dumun Bakti Wangi sane munggah nika nggih caru-caru sane mebancal rika ring Golugo nika dados sampun luaran nggih kecuali caru lantaran Yusbrano lantaran Kaming lantaran Angsa nika tunasi tiang blulangna pupulan riki dumun benyang wau raris jaga pacang kapendem plastikin dumun nggih nadi nggih nah pupulan benyang malih tunasi tiang ayah-ayah hidatu idane sinamang kami jaga pacang ngiring titiang niki mekaryo bang-bang malih nggih langsung apa keluar mewali titiang matur tunas titiang Banjar Sinoman ring suang-suang pailen upakara mandoledang pupul-pupulan dumun alat-alat duwene duaning jaga pacang kaangge malih tatkala nyangre Bakti Penganyaran ring pitung rahina ke depan niki duaning sapunika pupulan dumun alat-alat duwene genahang raris riki ring Jawa Tengah resein lungsuran minakadi Pemerascita lan Pabyokala nika punika taler ring balik pemujan nika wenten eda-edan pedudusan nika dados sampun resikin
atur pikiling ditiang majang ring prajuru Banyaradat Wanosari Bedlodan. Niki durus lungsur dumun jebos akad linggih nggih sane ring gelugo nika. Duaning nika medaging olah-olahan. Nggih pangten punika taler ring Banyarabian Lalang nggih, Banyarabian Lalang wonten akad linggih rika ring Balai Pengusaban, ring Balai Agung, ring Sisi Kangin nika nggih. Lungsur jebos. Duaning nika medaging olah-olahan mangda nenten rereh buyung malih jebos. Gelugo sane medaging napi wastana prada tataan datengan linggih akad nika titiang dunas sampunan genah aring glot nggih sampunan dengah aring sing sisi kangin bakto jebos meriki malih nggih. Age, majang ring semeton kramo Banyaradat punika taler Banyar Sinoman sanes sampun lelah hiring titiang aturan ayah riki rauh ring mereresik iriking kayangan yening sampun puput pekaryaan idadanene durus dumun puputan ayah-ayah duwene antuk nunas paico bogo amadro rike sanes sampun kasayaga ring perantanan duwe ring sisi kelot
Yening sampun puput sami jangkep oleh nunas durus lanturan raris mapamit dumun aja bos benjang malih ngelanturan pekaryan duwene ngelantur malih pitung rahino anggih wantah nika atur unung neningan titiang nganganen prajuru desa adat punika taler prawartaka ngaturan suksema duaning karya puncak karya Raino Cane mangkin sampun memargi antar anggih suksema sareng sami Tuaji jana tunas titiang manoledang umuman jebos sane pulih giliran ngelanturan pekemitan duwene tuaji camangkin galah katuring tuaji sane nganganen prawartaka karya ketua 1 anggih suksema tuaji Anggih suksema untuk galah tuaji. Anggih matur majang ring semeton titiang Wanasari Blodan. Diantukan ring rahina mangkin wengini mangkin semeton Wanasari Balet Blodan sane poleh amongan jagi pekemitan titiang nunas malibos risampun pusan poleh meseh mesiram titiang nunas mangdang wali malih kekayangan ngelanturan ayah yang duwine mekemit dalar titiang sekadi atur wau majang ring semeton titiang sampun unian ngian pemargi karya rahina mangkin saking semeng nyanta sore sampun margi antar asunggaru swecanda betara titiang nganganin prawartaka karya ngaturan sukses maning manah antuk pekaryan ayah-ayahan duwene sinarang sami ngelantur titiang nunas mangde karya duwene muasta puput titiang nunas ayah-ayahan duwene dumugi swecanida ngantos puput karya sane kemargian margi antar labda karya anggih dah presida menika dumun presida unian titiang majang ring semeton sinarang sami suksema